Asem ni kadwumade eto aso no china o mahene kwabra sante era powerful de pensem ato aso de amamedi de akwasi ensi Asem ni kabre ena asin anopem chiaw me chiro video bi am se uhu ya edi ahimye pa over the weekend on social media of anko dan ya edwirigu ye tihwe edan na edwirigu a ehonum saa na na mahunu ensem bi ahyasie epie ediba eba saa dan se na me kotete ni se Ganof Municipal Assembly se omko ka chirom so munya no mufiri ho no mo anya no musie ne dan na edwirigu radijame omedi obebeyi se Municipal Assembly so omko no ka chirom se munni permit ti munyai ena omo anyai ena omo no firi ho ena dan na edwirigu mafu amekọ assembly ni so no empedi wo kasa buo bi but se bia kwa TV so ntirubu na akwa nsem bebre ba simasi fi se oha ni wura boni se bi ne to no se no nipa osi saa dan we ewo ofanko ne eda nyame ase se obi anwu obi empra because omo akasa wuru se sinto wo dan na yesi no ena pabam omudwane free ho ene mo som se free onyo mo sa edifo ye eda nyame ase on that ne bedi hu ya wo ye se baby a wo si dan minim se bi okọ wi asase because eye efie ye si dan na wo si bi di ato aso die ne bema Asem ni na ba ho mu abeto prim se wo mie e mehwe se bia kutankrata na so ni kutankrata ni Asem ni kura eka se na no beso mo hwe se edan na yesi dia ma because wo ni pada wo yesi da ma no ni Ghana uni ha ena wo ti ba bi ni wa ma order se me prima Asem ni bia e ma ofie hodom on ni akwakosi mu amuti fionum no ye ka chem se see something say something a wo si buoi da bi yenka nyame de da na se anwura ngumu bia so nyame de da na se empra mu bia na mo bia kekoba ne sa so ke be ye suade e da be ye nyina ye ni pefe pa se edan na yesi no sinto wadan ho eso bia kana no atom obi am peso be kasa Naka enye nwanwa. Show TV ni so. Se edan esuo na eno ahya se asase wusuo bi ansi yo. E na take kwa biko ni sei. Asase wusuo ansi yo. Asase anwoso wo ofanko na no memre da o. Na wo edan esuo no mwana emimba se ya dream. Because nipa na wo si da ma no wanyin ano pesemi kum nya no wa cement ene ne yemese fata se ko eden nu ankom because si energy permit no o se wonye eti ana do da suom ya manfo ada no ene ya taretare ya the blocks ACC blocks so ana do da suom ene the blocks ACC blocks so ena manfo so tifio ntino obi akra no atum aso bia antehwe me se nyame ne yeda na se enku obia na empra obia na mom ekọ ne saso bia ka emudi ye nyansasua die ne man ye difficult se obekọ akọji permit e de aba be si udan die because wo de medju amenti se wo enye asase yata na wusi dan wo so ba bia wo si fie no wo si bi dada asase eda ho na wusi si bi dia ka ho tena fe o stopping pen for some obi ama fie onu akofa dia ba onu akofa dia ba Assembly no me engineer mo ampo maintain ma bia se o Assembly si me da mo ko ho fiada ade e kire da ne dwurugu ye etimpa mo ka kire se ye de na otwe ne pagya sada we si wana na otwe ejina boabo ya wa assembly wonum engineer assembly engineer me pacho eye na otwe no me ya pagya dan e de si sa pempenso do se ya boso nyire na otwe
Se wo ko nipa ne ya de etia Ghana amamra no wa nya police fo aka ho ankofie ho ejina boampo mo etimi ya request a police fo say esimesi ya de bi wo Adom ye pese ye ko Ghana amamra say ampa esiso yie but assembly see ye de nya police fo mo tu kofie ho ana mo yesa se nipa wi ankwa wukwa because engineer Boampo ne nkrofo say ye kofie no caretaker say ma obi engrafie ti ya me engrafie nim and throughout the stages yebo foundation excellent yebo roofing any ade nyina no mo person say e 1 week na de ye ya na say 1 week all this one na mo bom kokko no die na mo ye biem because Engineer Boampo now unim say ne esi na no me dey ebesi you knew it now unim say ebesi kete kan so adwanu say dey police for beche no to dey nya issue nipa na fie ne dey ano oso so ye chi ne bi to da bia me kasa asem we minka we enfamfo asa manfo nkoje building permit but e krom hanom no bureaucracy ne too much e doso dodo enipa bebre esi dan ya omunye permit nya every recently be di asa na osaka permit no ene so ade achi ade ese nyane eto ne mabuom first cement na tete Ghana ene number say 890 obi aba be gi permit ene kwakosi ni dan no abosumi nsia enso na ne sanka permit no all this why ye to ne mabuom eto obi na kokuta 200,000 say won be shade dan ase no and it's onya best 4 or 500,000 because of one permit yeah a delay echedodo and it's not peculiar to assembly now of Ankwade Esis no ekati across baby and among phone is such because when this says sikano and what they are trying sabu subisia as about permit now ready Maunu engineering council say jom so mo de omo ye investigation na omo de beba say Asem sie no apply for alcohol fire service for alcohol omo engineering council for so alcohol no Asem si we no ba ensie na yesi atopum say mo obi anko no be si we na yetimi apply for alcohol no fine ejela mbusa say dey na man ye difficult say Asem me requested the service of police because baby ya wo body awura nipa so ampere ma nwura ma say na kwa ukotwa obi nka dem no so ba anko yi sigi fo ni ya police for ban body dey awura ho the chairman of engineering council yate yahu krata no we no na mu issue yahu krata no say mu betu one abo mu aye detailed report na ekonam so bi ema we nyina eba ye nyin nsem ne fan free monum ba na yeka nyina so yes engineering council samuni mpanfo so trase etufo a ye hwe sa permit emre santina edi asara manfo saka sa permit no emre santia edi because ene ha manfo ebra bebre timi nkoje no no ma start dancing ase no kominim ye wo muantia sebio yetimi ma sa permit melipa no enfa start na krata do kwa brane this okodu as kakato the same asara saka ne wope even I go to boy see ye to mu and also per passport na for normal process mu a e abosome nwotwe afi ba ko na ansankan the same passport na open na what the fuck go boy so 3 days usabeka the same passport be information be am ka ho unyi bibia free mu se wa do ho passport office now fill forms no online now the ko se kimu a e ya afi ba ko o passport maaye unya goro boy the fan so ansa kan passport
anyhow yete ho no be ko man ko brasa antia trase na kwekua na no me no di komo about tanker owners union fasem no kwekua ma wo say NPF wa track rata bi aba ede akoma the executive chairman of Central Refinery so wo mra be kirem say sa tracks no hwan dia because Asem wa tanker owners union for no ebisa ne say when the fafa mu wo Ghana halom no I was saying Ghana for adwuma is a trust be pem e wo Ghana say China ne dia ba o mra be kirem Dr. Mustafa Ahmed why are there these are some of them Ghana for hwem see power leadership a mo be ye Asem si antentem ya so because say trust ya hwan e ma owners ti atwa sekim fam ngun kwa atwe o wiase ba Ghana fam ho be ye dia ba ye we should become a national security threat it open any su de achi ye face one mu a ye be twa response be ba ena na motu a NPA ebetu e dey afa ho o ma yin kwabra sante atrase o ma boko de o nyame adom bibia e kama na ozo e nyame adom okay so me da say I don't know me person me kasa bebre okay fortunately a former mayor yeah so I am sure say na me nim say over discuss we an area nti obama the challenges almost face in dealing with young citizens on matters of this sort and assembly so challenges nti men kasapi on that and two we should as a raise follow within on one it is none of them say ba mayor ba tanker owners yeah I see mebusa no so ho asem but we are grateful they be dance my out to jawan see Yebekwa kutwa ho aba yeba former mayor Tema now member of parliament Tema East yene ne betwetwe nkomo anafi eye lawyer in waiting the Akwatia Star ono so yene ne betwe nkomo ba o bro for there kai hunu say is this weekend the late Mr. Ernest Kwame Apreku do our friend ABTS. Nyame adma on the 6th of October. Ana yedne tumpem na fe yapene krabia on the 7th. Memendano. Nti yen hye no so ne enkotai abusuafo achi na enkokata boafo na ba ko ba brohafo no sabre na brohafo. Ene ni akoye bunu ne bunu is ne hafo. ABTS on the founder. Ejuma kase pa insurance so affect across the length and breadth. Emabusua yako chichu ne ba Ernest Apreku. Ye kwaba ye ba ye share nkomo na se.